Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolungilisela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethile lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lisekuvele-ke ku-Action SA-ke laphana-ke uMr Mngcango-ke laphana-ke waveza-ke okubi-ke okuzokwenzeka mhla zingu-26 August-ke okuyinamhlanje-ke laphana-ke kuzokwenzeka ezikoleni-ke. Ube-ke esengasapholisa imaseko-ke uMpokamngcango-ke laphana-ke wabe eseyibuza ukuthi kanti-ke iphi-ke i-GNU uma-ke kwenzeka nje, kodwa-ke angifuni-ke mina-ke okuningi ukuthi wakuzwa ngami kuphela nje intoda nje udlala-ke ividiyo yakhe-ke uzizwele wona-ke ukuthi-ke uthini-ke noma-ke yini-ke le ezokwenzeka ezikoleni. Mina ngicela kula phansi masuzwile-ke le video le ungene ema-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masucindezela nebhathini nje usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke like khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Yazi yabuhlungu indaba yokuthi kusasa ngomsombuluko 26 August kunezingane KwaZulu-Natal engezidle ezikoleni ngenxa kahulumeni ongenandaba nomuntu omnyama nomuntu ohlwempu. I wonder ukuthi these leaders asesishayamthetho, the cabinet, the GNU, the members of legislature baku-understand yini, bakuqonda yini ukuthi esikoleni ungadlile kusho ukuthini engayenza kithi. Kade ngikhala ngokuthi iy'ngane ngezidle ngenxa yokungakhokhelwa kosonkontileka abasupply ukudla ey'koleni. Manje kubuhlungu ukuthola information yokuthi kusasa kuney'kole engeke zidle, ikakhulukazi lapha koMgungundlovu, koMlazi, South Coast nakwezinye indawo, because suppliers are struggling ngenxa ye-non-payment. Where is our government? Where is GNU? Where is this GNU kanti? Kwenzakalani GNU?